a friend no Naura Hauptle wono ena sabre wo coach Black Queens the sise coach Saba Queens ni nyina obi enu a we use board da omoba ase yenche ne yembo sa ena omode bobo training a ene efe no apost to mama training a wo ye wo de wom ekọ tactical board no so na wa kire o se wo ye player ball bonus sise bibia duro ni ye do be fa ha ne de afa de afa sise Naura enso de a wo de apa Queens no aso ye omo hwe anim se next month ya no omo de ayonfa kensi awdo bebre so ebe hye so eti wo de ye tactical board every ni krum abepiemu ewo pram enene wo de kire Queens no board bo enso ewo nti we eye kakra Ghana Football Association so no omo ede eba ni sika sem de besi sa time me sure sa fei ena omo hwe ama ye hu sika poti a ma me so ogie ma yenyina so enkomo ahodo a ene yeboabo ano no so no yemfa ensi ewo ha nyame ya adoma enanwumre yi diaka bia nso yebesa ba na yede eno nso eho nkomo no yede abro midin ede cobblestone okumankra ba ko amaka ensuroja adura enwe no numero 1 she